Menteri Rangba Kajalau Konrad K. Sangma henin kasngi ulalet syak umsning bat penlong ke mini CM Connect bat kinong shnong ha kabalaya kran shapang gijing ya ke bayade ba gijing bom yo tikna lingba Jal Jivan Mission. Menteri Rangba ulalet banjingo ru ya kayo ha kabau ulaya kran bat kinong shnong bat pha ya kinong tre ban penkhut ya kinala bat pet ya gijing peniang ya street light. Lapan buat ikan ni kecing let jingo ada kecing alang bat MLA DC bat ki officer katnat PHE bat pet ya ki we kilat kilinti ban yo ada ki we pat ki telong ban bujili ki pipe balarim ki bawana tro bat ban penkut ya ki kendo basakut na kecing snai ka Western Bypass project. Usang mau la batha bade ban pendap ya baro kini ki kam hapo arpanai kenang ba kecing penpoi ka kan piang. This field and the development of this area has been a commitment that has been made by the government, the MDA government. For whatever reasons, it could not happen in the past. As your Chief Minister and continuing now in my second term, this is the opportunity to fulfill those necessary promises and demands that were made regarding this particular area in the field. With your Kemegalia kalala benjam sayway pat umaumer hapo ka film tourism policy arajar arpusan da kajing pendap ringnya ka film Telugu ka Baba Black Sheep. Ikani ka film la direct da Uguni Manchikanti pat penmi pat da ka Citra Layam Studios. Yakini ka film baro ka way la ring ha Meghalaya khambun ha ki jaka ba itanat ka than soara yakini ka film kila ban pendap tang hapo arpasan sngi hakani ka project kumba arhajar ngut ki samla kila yo kam Menteri Rangba ka jela Konrad Sangma ulapan pau badang bon teliki film ki ban saring ha ka jela ki nong penmi yakani ka film kila yaro ya ka jingkershan bala yo na ki nong shnong bat kala long ka ban kan long ka jingshisha So under the Meghalaya film policy, the first movie has been completed. This is a Telugu film shot within 25 days and 100% of the shots or the shooting took place right here in Meghalaya, mostly in Sora area. And you'll be happy to know that close to 2,000 of our youths, our local boys and girls, were employed during the shooting of this particular film. I'm very happy and I hope that many more such films will come and Meghalaya will become a very popular destination for this. It's been a great experience under your leadership and the beautiful people of Meghalaya were able to complete the Telugu film of this scale in less than 30 days. This is actually around 25 days, as you rightly said. So, which is going to be record by itself. And this film is going to be released in Khasi as well. So, and we would like to invite you for a red carpet premiere in Hyderabad. Menteri Rangba ka Jalau Konrad K. Sangma mentakasi ulaplay ka Caring for India Center Hanonglum Roy Riboy. Haka jingya don lang jong MLA ka Roy udaman bad lamare. Yakani ka jakala shnaban penkop bor yakin nongyalam bat nang kampen klan ya kajingalam ka baseng nongrem haka jinget bat wanra ya ka baha kamiat hapeneng kinong shnong. Menteri Rangba ka jela ulaya ro ya ka thong jong ka CFI da ka bapen shlor bandon ru ka jinghikai ka ktien haka jinghikai jong ka. Ulakren ru syapang ka jingkio ka jela hapo jong ka mother program ba ka jinghar jong ki jinglong kemi baklat hakapor bakakun da sans po nakashispa. Menteri Ketenat Kekuat Kekia ke Sorkar Meghalaya uba wailat Miki Shela ulapan bena baka jingbo ya ke Shlem Pulia Nurse ni ke Nursing College Hajuai kalaya chakmat. Hadian ke jing penbena da Menteri Rangba ke jela. Kemukla dorbar pelun kala terwa ya ke jaka ke bahir hadu saw lanisan akar na ke benda kani ke kam bat ke jing keren bat ki nongelam shnong ru kala jandap.
Ula bonrab ba ka jingpen bahai ka jowai MCH bat Yalong Civil Hospital kadang ya chakmat ban kintiu ki lat ai jing sumar ya ki jing em ki bami na ka daw jong ka rukom em jong ki brio bat pen klan ru ki lat ai jing shakri ha ka liang ka kot ka kya ha ka district. Status hari hadin wada kajing pemenang yang datu Chief Minister Embrom Yongi hak last celebration yang kami jadi ko penmu jan warok ini hajuai jadi pemenang hai di for atau ada sanction ya ka ni ka nursing college hapo karilum janti ag Yongi hadin itu da lai luti hejing open yo ye thau ni ba ka em kami kam susan akari thau te hadin ni te kajing ya paj ya yoi teวันเนาะจักมัดในเลียงยงกับชนองมุขลาวันกับจักมัดโอเฟอร์ยัยเท้าแต่กำมันกัดเตแต่กระดังยะยาช่องมีเนมตากอักริเมนในภาษาทั่วพีกับชนองเหลมโตเอก็ยัยเท้าการแหละเอ็มมีอักริเมนอยู่กันตรงกันนี้แต่ last week ยันได้ย่อยพีลงบากับโซเชียลมีเดียอากาศยงงาแหละแต่คุณได้ยากีออฟฟิเซอร์มั้งแล้วก็ health department ว่ายาช่องหลังเรื่องกัดวิกิวแห่ยงมุขลาแต่ถ้าปล่อยให้กับยุกับยี่สมรุมาลาคนใบยาอักริเมนแต่ยาไซน์นอกอักริเมนขนังโยผ่านนอกอีกมินิสทรีเนมตากสังเกตAnti-narcotic task force kala pentip babon na udrok ubarung sa Meghalaya kidai ki basuyat lingban Meghalaya na ka East Jandia Hills Riboy bat Paikan Hagaro Hills USP ka ANTF Ugiri Prasad M ulaong ba kumbasan po na ka shispa kidai ki bala di hi hangni hakaba u heroin udai udrok ubadan jingma bat ka jingyo kem ya udrok ka shangdor hado arspa san po klor tingka na ka south pa klor tingka ke ituru ya ki jaka ki bajur udrak hai East Jandia Hills Nongston Yodo Achmera bat ki jaka hajan ka TB Hospital. See, there are multiple areas, hotspots, like different localities are there. So for example, in the area of PB, Yodo, Achmera, we cannot comment on one. In every area, important localities where the markets are there, that are all used as places for supply of drugs. So we had got quite a number of drug suppliers from those areas, but we are on a watch. Exact we cannot say, but around 250 crores out of the 400 crores or we have seized. So heroin is the highest. Kasing jong ko all Jandia Master Role Workers and Labour Union kalapan long ka jingalang mantakasni da ka bakentu ya ka sarkar Meghalaya ban pentrikam ya ka variable dearness allowance bat pentamai ya ka bainong sngi hapo ka shpotrik uno pra u president ka kanhon u kru el parian ula penpau ya ka jingdawa ban kentup ka jing penjalan ya ka arta shong that sha ka 100% snam ban pentrikam ya ka maternity benefit act bat ban pendai ya ki nong tre ya ka Employees Provident Fund bat ban penrekam ru ya ka Regular Casual Workers Scheme. Song Thai action ho pra kat kum gelap ko jongi baga ka ni ka dai da ka jing batai jongi officers ndai ka an ka ong ka approve jong governor ka dai represents na te halor ka ne ngila ong magan pen kan ma sarkar ka ai ka ba long ai ka ba ai governor ne ka ba ai officers ki long kami ka ba long ki ya stin riu banai Andrai hang ni hajala jongi sensi bahado menta kam trikam wala ki dan ki long kami ki bala shim la apply ya kani ka maternity andrai bon ki officers ki ong ka maternity leave kam am trikam andrai kalam ka babakla tingyan na kani kada ni shim garai ban ai no ka jing tho ya government papan trikam ya kani katkum ga maternity act employee provident fund katkum ga jing ya katkum ga nitep katkum naga an bar uniu regional commissioner jong ka EPFO wadan Shillong ro ula a jing tho chief secretary jong jala Meghalaya ba pentrai kam kerki no yakani no mar katkum gani ka an ka EPFO hila himastro ke dan hok La penlong ke National Milk Day hajuai dairy plan hakasngi thoding hakabau director jong ka dairy development Meghalaya uba LS Shangplyang ulalong kum kongsan. Hakani kasngi ulakren shapang ka jingtrikam jong Dr. Verghese Kurian panwanra ikajing kala hakajing penmi ikadut ha India bat ulapan pau shapang ka jingkyo jong ka kam rimasi ha Meghalaya. Ulakentui ki brio ban kershan ni kinong penmi idut masi ki basyong bat pendon kami ke skim sarkar. Kinong rimasi ki bala kio bah ka kam kilaya sam shapang ka jingye sham jengki ha ka rukam trekam.
Hagate kasngi laya don langru ki officer jong katanat AH and veterinary bat ke dairy plan. Kenabat rengkat kejingan trelang bat kenekot kala penlong ya ke lempung peninam bat kejingdi ke marep ba klem ai dawai ni ke natural farming exhibition kamsil hamadan mot tirosing mairang. Hakabala don hadu lai pautili kidukan bakentup kidukan bade ya ke marep ba per ki jingbam bala depsan ki tiar snakti ki jan bashutan ba ki tiar ding. Hakani ke lempung la penslur ban le ya ke jiva program na ke benta ke kamrap kibayainya. Kakong Anita Karpor kabalong ka Deputy Commissioner kala long ka konoksan ringkat ka jingo donlang jong ki officer na nabat bat kiwe kitanat sorkar. Kani ka jing peninam kala ay ya ka rensan na kabenta ki nong penmi ikimar ki mata na ki shnong bat penya soru bat ki nong thiet bat ka jo kapor la peniru ikisap pong ki pong tenrai jong ki brio. Mentang ini pai pat ki kubor na katan jete lamingi. Menteri ke Sorkar Pedeng Usar Bananda Sonawal ulaya syem bentah ke jing pli ya ke jing lang lor ke underwater welding ha IIT Guwahati. Da ka bayro ikibut trikam thamai jong ka jaga puli. Ha banyo ya ke buat trikam thamai jong ka IIT Guwahati kum ka jingjop ka bakraw usonawal ulaong bagi kam welding jong ki hapo kan no senyang bha bat ki kamar mot ya ki jahat hapo ula benrap ru ba hakipor banwan ka IIT Guwahati kan shim ya ki benta ba kongsan ha ka bakenti ki jingo kai jingo I jingai ka bayahap bat ka Maritime India Vision arajar laipo bat ka Maritime Amrit kal vision arajar sapunyo jong menteri rang bakdo kari Narendra Modi. Da kabayarap ya ke India ban pau kum kari ke baklan bor hakikam duriau. Indian economy, and I believe this is how the new idea has been incorporated into the the speedy growth of Indian economy, because in the sector of industry, in the sector of manufacturing. And I believe I being a shipping ministry, I'm very happy. And in the near future, definitely the IIT Guwahati will have to play a big role in our vision, particularly the vision given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, that Maritime India Vision 2030 and Maritime Amritkal Vision 2047. In the both the vision, this is very clear that India is going to become one of the top shipbuilding nation in the world, and also we want to be the superpowers in the maritime. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ula pedang sabha ya ke rai jong ke NCERT banweng no ya ke kentin The Great na ke kerteng jong akbar bat Tipu Sultan ha ke court history ke balapan thamai. Ula ong bakani kaya hap bat ke jingdawa jong u ke bala slam ban ai kentien bakrawi ki riuslur kathan kum u general ke ahom ula chit bor pukan bayale persha ya ke jingsen sha jong ki monggal. बहुत अच्छा किया क्या बहुत अच्छा किया मेरा बहुत बहुत धन्यवाद अगर किया होगा तो किया है नहीं किया मैं देखा नहीं हूँ अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को टीपू इपू को मारो एकदम जहाँ भेजना है उधर ही भेज दो पूरा समुद्र में फेंक दो ठीक है चलिए Kipulit ke Manipur kila pentip bagi jinglong jingman ha kejela menta kalong ke bayat bet yat lenti hadin ke jingakan ada pedeng kipulit ki dekot ke IDPS bat ke kokomi ki batmu ban omsha penlong ke tamasa sangai festival ikani ke tamasa la penlong ha ke bahagia chandra open air theater ha Imphal hanin kasngi bala ple de ulat ke jela u Ajay Kumar bhala ki program tenrai ki penpau ke jingro spa jong ka culture ka jela ke jingakan at kalami a pedeng ki IDP
ki badawai ya kajaka sa shipor bat ka kokumi ka batmu ban khanglat bat penlong ya kani ka tamasa namar ka jinga kan at jat benriu ka badang yat shakmat hapring ki jat benriu meite bat kuki zo ka balami hausnam arjar arpulai tungin ya pet mentai ki kubon ka lengkari Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulaya benta ke G20 Summit ba arpau ke belas dang menta ke sengi hadu ke arplai terik unai wing ha South Africa. Ulapoi ha ke Johannesburg bat lapdiang sobharu ya kani da ke jinglang ya kani ke jinglang G20 Summit ke Beningkong bala penlong ha Afrika bat ke jinglet jingo ke basau jong Modi sha South Africa. La penlong da Presiden ka South Africa Cyril Ramaphosa kani ka jingalang ka paikmat halor ka yo ka kot jang ka birthday ka jingkala ka ha ka sun beneng bat ka Global South hapo ka phang solidarity quality bat ka sustainability UPM Modi ulai kran ru ba bat ki nongri India ki basa ha Afrika bat ki riu bau khmat ha ka khai pateng ha kani ka jinglet jingo ka India kan kentiu ke jing yo I jingai jong ka one earth one family one future but penpawi ke jing kershan jong ka halor ke jing yo dekhot bapura jong ki re African men house nam arajar arpulai ki pulit jong ka Delhi ki la yo pen pulom ya ka kenhun khai tiar ya le bari ka badan jinga de bat ka ISI jong ka Pakistan ha ka ba ki le yo bat ya saungut ki basuba dan kti ka crime branch ka le yo kendrup shipotli ki pistol kan thop sandali na Turkey bat laitili na China la ye tho bala thmu pun poi se ki nong le ya ki kam pentriem ki pulit ki le pentip bakate ka kenhun kala penengkam da ki drone na Pakistan bat shalantu ki tiar siat ki baramdor na bari hakani ka kam la kem arngut ki breu la yo bat yaki kat ba ki dang thmu pen poi ki tiar le shaw we ubreu harohini जसप्रीत जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है उससे जरा सा छोटा है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो इट इज़ अ वेरी डेडली वेपन मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज इट इज़ नॉट ए कॉमन वेपन विच इज़ यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिजायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है जिसको अभी एब्सकॉन्ड कर रहा हमारी पकड़ में नहीं आया अभी तक तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा Bentangin pai pat shaki kubor na kelengka perthai ka Nigeria kadang ya kendu jinge ha ka jingjor jong ka sha rabor ba ka jing sha thombor ha ki riu king atiar ki bara bor ya ki samla pulie ba ki bathmu pur sha ya ka we ke ying mani ha ka ni ka tayo u president Bola Tinubu ula pensange shwai ka jinglet shabari ban penbet ya kini ki jinge ha kabi bat ha zamfara kumba prap khandai ngut ki ribreu bakan thup arpsan ngut ki samla pule ki la shara bor bon na ki jing thombor la le da ki nongluti ki bakwa pisa kat ba ka Boko Haram bat ki iswap ki dangyai beteng ki kampen trem ha ka than chate la mengi ki muslim bat kristan ki la shakta na kani ka jing sha thombor ki sipai ka Nigeria ki la yalam ya ka jing ya khon ni ki ni ki kampen trem ba lakushan da kinung alam ka than hendrei ki kampen trem kadang yai wat hadien ka jing hiar thama ba dangshan na ka ling sun ki kai phot na ka jing
nakakenhun pet ngor jong ki US ka ACLED ki pen bagi don palat 6000 kendai spa arpulai tili ki jingsha thombor persha ki riu pai ba han Nigeria menta usnam kabala shim palat 1000 ngot ki mensim brio menta ngine pai shiki kubor ya lekai India kalau yorung syaka final jong ka lempung T20 Women's World Cup Cricket ka Baningkong na kabenta ki bamatla da ka bajab da khandai wicket persai ka Australia ha Colombo menta kasi hababe ka thong ka ba shispa shipau run ka India kala kamai shispa khat a run but sharpen hap no way she wicket na ka khatway pensan over hadin balajab ya ka kenting pisa ka India kala bo ya ka Australia bantiet ningkong ka baya kunting ban penne ki wicket bat kala sharpen hap khandai wicket bala bantiet tang shispa khandai run ka India kan saya kun persha bat ka kenhun ka bajab ha ka semi final ka baar ka banlong ha pedeng ka Nepal bat ka Pakistan Timenta pat ngene pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hakaleng ki benta jong ka jilla Hatura ka jing kreat kalong khatsan degree Celsius bat ka jing shit kalong arpasan degree Celsius ka jing sngam ka haw menta ka si kalong hanyo na ka shispa haba pai pat sha kanong ba shilong ka jing khat kalong khandai degree Celsius but ka jing shit kalong arpho degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka si kalong khnriu pho prana ka shispa kadba hajuai pat ka jing khat kalong shipho degree Celsius but ka jing shit kalong arpho degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka si kalong hnyo pho ar na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura shilong bat jawai Tup kubor ngine pet biang sa sisian kimat pakongsan. Yashim bentau Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi haka G20 Summit pa Arpo ha South Africa. Yakran bat kinong yalam ka Perthai kinong India ha Afrika bat kinong yalam ha ka Khai Pateng. Yakran Menteri Rangba ukanrat sangma bat kinong shnong ka umsning kentui ki bor badai kmi ban pen bahai ki surok kinala bat ki street light. Ka film Telugu kadai ka film Baningkong ban peni ka jingjop jong ka kendon trekam ka film tourism policy kemil enti UCM konrat sangma ya ka jela kum ka jaka bakring ikinong shna film la ito ya ka East Janda Hills ka ribhoy bat ka paikan kum ka lenti rung jong udrok bat sanpau na ka shispa la di da ki try jela Tipon lo katung ngila poy sa kabukut jong katup kubor mendaga janmit hadu bangin daya shembyang bat pi la syai ka singi kapor nyobaji janmit kublay pi baro